Nindot kayong atong pangamuyo nga atong gigamit sa pagtubag sa salmo. Sa ganito, Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Pagkanindot, mao ni siya ang meaning sa forgiveness, kanabang pasaylo. Ang pasaylo nagpasabot nga imo nang trataron ang tao sa maayong pagkatratar bisan pa man sa iyang nabuhat nga kalapasan. Mao na siya inindot kaayo nga buhat isip mga sumusunod or magtotoo sa Ginoo. Nya kamo mga asawa, dili mo magsigig subay-subay sa bati nga binuhatan sa inyong bana. Subay no? Sugitang subay-subay. Ang mga bana sad, otro sad, magsigig subay-subay, magsigig sa ingon, ikaw no, sukad pagyud kas una sukad pagyud kas una. Wa gyud ka mausab. Sipyat ko pili nimong panuaya ka, mana sang bana. Mingon sang asawa, mao na sipyat ka nako, ikang buanga ka, kinsa may ana dahil subay-subay kadto yung karaan kayo mo gitoy sigihan og hisgot. Sumapod katong bag-o patang minyo, giunsar ana daghan kayo. Nanganak gani ko, diin ka naglaro-laro yung buanga ka, nahubog man gani ka to, o man gani ka mo atiman ako. Subayon gina. Pero 20 na nakatuig ang milabay, 30 na nakatuig ang milabay. Napagitay batasan na himuan na tong title ang usa ka tawo. Yan nasa ning kawatang dako ay. Ana, bisag kaduhara nakapangawat, ang imo nang tawag niya kawatan na di nakakailas iyangan. Imong anak na gahi kay suguon, ang imong itawag tapulan dako ay. Nya kanang masinupakot ang gahig o ay. Wala nalimot na kas nindot kay nga imong gihatag sa imong anak kay tungod anang siging tratar sumala kunuhay sa atong kalapasan. Ambot nganong dali man sa kay natong hinumduman ang kalapasan, pero dugay kay natong hinumduman ang mga nindot nga nabuhat. No? Nanglitan imong anak eskwela og grade 1 pagkatapos tuig nahagbong. Hay may imong hinumduman ang mga adlaw nga iyang gieskwela sod sa mga hapit mo 300 ka adlaw nga siging adtong eskwelahan o katong pagkahagbong niya. No, ang pagkahagbong no, buangon ka. Wa jud ka kadayeg atong sige siyang adtos eskwelahan 200 kapin ka adlaw bisag bugo sige lang yapong eskwela, wa jud ka ana makadayeg. Di ba? Nindot kayo na imong pikpiko ng believe kay ko nimo dongda kay bisag sige kag kahagbong sige sa kag eskwela. Ako pa ana di ko kahimo ana og ako'y mahagbong muundang nako pero ako di ako believe nimo mo na keep it up. Dahil mo. Mo na kada tuig sige lang ng kahagbong. Bebe, kanang imong bana be. Siging sugal dito, nya horot yung kwarta, nya muli sa inyo magisingisi dayon. Taphaw kay ginisihan, kay nahurot ang kwarta, unsa may mo isulti. Hay may imong hinumduman ang iyang pag-uli o katong pagkahurot sa kwarta. Uy, ang pagkahurot sa kwarta mo imong hinumduman. Wa jud ka makadayeg nga bisag wa nay kwarta ni uli lang gyapon. O ana, di ba? Believe kay ko nimo dong naglakaw na malang kapadung din ana. Bisag wa na kay kwarta, uli lang gyapon kanya. Makamanage pag yung kag smile, taphaw lang pero at least mo smile pa. Ay mo gusto nimo kanang magkusmod. Oh, na. Muna ingong Ginoo diri ang taksanan nga inyong gamiton para sa uban mao say taksanan nga akong gamiton kaninyo. Unsa may nindot kay kinaiya? Kaning kinaiyang gipakita ni propeta Daniel sa atong unang pagbasa. Ni angkon siya nga buangon kay mi Lord. Masinupakon kay mi. Pero ikaw buutan kaayo, maayo kaayo. Busa kaluy ini kay pulos mi mga malapason kana bang magsigitag angkon sa atong sala
dili ta magsigig panudlo anang sala sa uban. Mao ni karon ang Kwaresma, ana ilingi ana imong tupad. Ina kusog kang mo pasaylo o mo dumot. Ina pangutan na, ina kusog ba kang mo pasaylo o mo dumot. Ay, naidaghan ron sigig simba pero sige sang dumot. Mao na, kuya, kay nastanan. Bantay lang yung diya. Pero basig mabawi-bawi na og mo palit mog slot. Nga naman, sa tanan diring gisultis Ginoo, ang kana ra yung paghatag mo itaas-taas niya explanation. Sa kanibang iya, at mugbo raman kay ni, ayaw mo paghukom sa inyong isig katao, ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada, dili kamo pakasadon sa Dios. Pasayloa sila, pasayloon usab kamo niya. Pero pag-ingon, panghatag kamo sa uban, og ang Dios mohatag usab kaninyo. Napagi sa explanation, madawat ninyo ang hustong takos og pakapinan pagayod, ibukbo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Taas kay sa explanation ani nga naman, kada nato hatag dili lang ibalik sa Ginoo nato ang gidaghanon nga atong gihatag, pakapinan pagyud niya og usa pagyud iya pagintang pasayloon sa atong mga sala. Basta manghatag ta, amo ni nakanindot. In short, sa atong pagsigig hatag dinhi sa atong mga slots, palit og slots, daghan ang nangalipay, daghan nakapahimos. Unya, kaning gisultis Ginoo nga makadawat sad mog saktong takos, pakapinan pagyud. Bakak day ni. Dili Naman gani sig palit diri one slot. Nya na say dako kay problema sa iyang kinabuhi, ang iya bang kanang obligasyon ba? Utang dako kayo. Siya palit lang yung kuha kay ingong mas father nga basta na igamay palit lang yun. Ibuong man ko ni balik man diri ni palit magdako kayong slots. Daghan kayang gipalit ba? Ano man ni siya, Brad? Ingon ni siya, bastan pader nakadawat gyud ko sa imong giingon da. Ana, sulbad gyud akong tanang utang. Sa paagi nga wa siya magunahuna nga masulbad ko no to. Mao na nga nakaingon siya, grabe gid ining ko. Nako, imo nang i-underestimate ang Ginoo. Kani sa dinig magdinungtanay sa ta, mag-away po ta, mga guba raman sa ni. Kay inigsugod lang nimo dumot, guba din ang naong nimo Naong nimo una ginang guba. Dumti ng imong anak, di ba ikakita nimo na guba din ang imong naong, sa di pa maguba ang inyong balay. Kay maglagot mo sa na imong anak, silaban mo na inyong balay. Labi nagmanuyupay na tripingan na silaban na yun na. Di parte ng gubuta. Kanang inyong silingan, testingin na inyong silingan og dumot, di ba kada nimo ablis imong pultahan, imong naong guba dayon, hasta sang iyang naong guba sad. Pero maghinatagay mo agianan, maghinatagay mo ang inyong suga, haron daghan ang makapahimo sa kahayag, anya maghinatagay mo sa inyong pagkaon, akada nimo ablis imong pultahan, ikakita nimo niya ang imong naong mo transfiguration, katong gospel baghapon ba, mausab imong naong mo nindot, mag-anam og kanindot. Diha nagpa-picture na ako dinhi, giguroy ko diri sa pader, pati kita diri ari kay picturean gini nako, nindot kayo inyong mga lingkuranan pader. Nako labi na gyud mo palit pag yung kag slot, musamot kini kanindot. Punan man ni nato. Siya, di ko mohonong og palit pader. Ano kana gyud kay picture we, picture na yun. Gani kada kidlaps kamera slot ni, kada kidlaps slot. Naku daghana kay aron daghan sang slot. Kani mura lang ni siya duwa pero daghan ang nangahil. Sa namalit na tog slots, bisan ang ilang sakit nagpadayon, hantod gani nangamatay sila. Daghan namang nipalit nga ring slot nga nangamatay, pero malinawon kay silang namatay. Og di jud ko motuo, og di jud ko moingon nga kanang ganing sayop ring akong gituhuan, di gito sila balibaran dito sa langit. San Vicente Palangdaan, pa na, aga kayo na to. Nya si Mama Mary, nga mo sa itong gididikitan, kaligon ana nga back up na to. Amo, so ay kamatay ugma. Nya nagpalit mog slot, testingin kamatay ugma. Di ba,
swati ko ninyo, ingna ko ninyo na impyerno ba mo? Sige. Pukawa lang ko ikakabi na pader. Di ana jud ko sa langit. O nakas impyerno, paninglan jud ni nako San Vicente. Kana kung nakapalit kag slat. Pero wa ka kapalit ningon ko ibutang sa nag-impyerno tingali. Ikuyog nang iyang mga kwarta dito, kanang iyang kwarta nga sige niyang kupot-kupot, daw kay tanan la dito na. Hatag dito na impyerno ay. Ana. Gamay ra na pero dako kay nagbalyo. Ngano man imong giapil ang imong kaugalingon sa simbahan. Kining pagpasaylo pasabot ana ikaw ako usana. Mo nang pasayloon ti ka aron magkahiusa ta. Ug ang atong pagbuhat ana nakapahiusa ngadto sa Ginoo nga nagsigig pasaylo nato bisag balik-balik ng atong sige lang gyapon pasaylo ug mao nay importante. Dili ang atong pagpakasala mo'y atong kahadlukan. Ang atong kahadlukan kung di na ta kamaong mo pasaylo sa nakasa nato. Kay ang taksanan nga atong gamiton sa uban mausad na kuno ang taksanan gyud nga gamiton sa Ginoo nganhin nato. Nindog na ta.